shasi e maame na wo hwe ne ba ma no no wo wiya se we lucky die no yesrew jai store na wo da no na wo yi provision ne ma wo maame ba na de ko ene ade no yesrew jai maame na wo de ne ton aduane no ankrofo beto aduane a eye 500 cedis ya wo se 200 cedis no yesrew krono ne jai uza wo office na account department yese ko na ekoto petrol ko yese na wato na wo de bia ka ho a invoice no na wa inflate figures no wo so ye jai ye besre krono bo na ma manager baby agina amonyofo ewia tememufo ewia wo mate ewia bema ewia na yere oyere nsusu ewia ni kunu na nkwada no nsusu yo mo maame no wo papa edifo ewia edifo nsusu ewia wo to ne ma eti drivers no sa krono sumane na ama omani gira baby agina no eti se wo se politician bi anasa amonyoni bi akowia de na wo ka busa ho se wo na wo ka no wo nya kromfo wo na wo ka na wo kobo obitimi ka se momo mabobo se mi tia wo nya kromfo Wutimi se be a momo money transaction one bobo se na wo yi chip na to ache wo nya kromfo na wo ba ka se politician be a kromfo when na kromfo same because me the MTN ka me the telecell ka enti me the we ka enti na you frame ya I'm ready to be a year. Mercy, maybe AKOSUA na. My friend is Mpacho. Sika no come send. I'm really me send. Sister, someone number who say Momo Medica. The way we see come Medica no. Etiatino, etianu na I am ya. Eti misra na so ka che o say na first ka na mfaso na medical chia na yante no na nyina abo mo ma ne fo ne ntoma pefra se wo send this cam obi no say we dey misra wo me mfaso ade me dey MTM voka mama na voka mama ma etati before me dey omoka mama ma na ba foforo fafaso me nteno fafaso ne nteno e dey kromu su ma no enti wo no ya comfort wo sa di power eyi a wo de eyi e fa na telecommunication na se telcos ne kanu a wakwaje busia huntua no wo be ye pani enye krono na wo be ye minister of state enye krono na wo ye teacher ni enye krono na be enti krono su ban ne yen hwese ye ma na wo fomo no ya da tretne wo mo na kofa we bra mi kofa ko to papa butum wo tsa ko to papa butum ska sho ko ibra wo se obi wo se aware mu no papa bi wo ha o de ne sikasi na ma na nim ba bi e wo maame bi nso wo se ne kunu na friend baba ko he o maame ba o ma wo se ya prem ko ibra o maame fi jom ba se o se ma se maame nka ta ko no to ibra men kan chense wi ti wo tra kra no kro no eti wo se spirit no na eye kese kro no suban no na etre na afo ba panyini Wabe accountant, wabe minister of state, na krono no toaso. Eti ebesre se, ene wa we ko ma ne bitimi tia na be school fees. Was what papa ba nka nkyere no ati. Sa kwaje bra. Sa kwaje. Say na da sa atro ko no na mo. Ene wo ka ma me ne ko tia school fees. No wa ka chere de ba ni se. O papa ka nka be se. O uska se muntua wa. Se muntua. Oro so ba ka se muntua. Akra no, ni papa friend. Ye tia school fees. What's that crana true? Sure. A trons the lead to chrono. Sure. Because chronophobia is true. It won't a chance you will feel. Tanya Maniaman and Macohebra. Moy, Omaba. Baby, and come over in the new mood. Now, what's the conference? What's the collaborate? For example, when it said a quarter of a bone coto. I am a bone coto or bono. It was a credit to her. What's that? Conconsa, a tro and a chrono. It's a best Batania for your word. My charity begins entity administrator. SOMPA 106.5 FM. Accra. Domi Woyo. Wonder Oboa Deshin. Ekawe for Harabata. Nichi January. Kabashi Afwabe. December. Wonder Nyumoshi Akashi. Wakenya business femo. Eye emu. Ehano fe no ete wa wake ha fe. Won solaka fe no wa botenine. What business is say. Ebaya no fe bani ife afine. Yema etiefo nyina ne abusuafo nyina SOMPA listeners ye chia obi ama mo official pa ye mpa ebone se afisese na ye da so wa hoden na moda so a ene yen eti afisese na neoma ayeye a chense de ye hwe ni mu no afen so mame enchia mebusuafo nyina me mame amanya akwa me nua akosia ye boa me nua abena ruth ene abusuafo e wo rare nyina
God cannot be mocked. A man who reaps what he sows. A New Testament. In the Old Testament, I say, we did. APAM DADAA, APAM. Galatians chapter 6, verse 7. I said, do not be deceived. God cannot be mocked. Okay. A man who reaps what he sows. Boni pia wuduan ubecha. I'm telling you. Obetimi asenya me de odo boni becha wo. By you esoketuan de ubenya. Etimo obi another God is a merciful God, of course. Or a merciful God, but also a God of justice. God is a merciful God, but also a God of justice. Etime nkasa de na me ye no me sebo ne facha nya me de becha, of course what the becha wo. But he is merciful. He is loving, but he is also just. Eti what the becha wo. But you will reap what you sow. It's on one anka. Galatians 6 verse 7. Said, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. It is a answer for him now. And answer be a bontina wo ye bondi bi. Na when you ba husu ejai na nyame mfa nchawo. Okay. But ubetuaka. One day. Husu obi be fa wo de. Sa wo ye oba na wo di obi kumatia. Husu wari e bi be ye wo. You know correct. Because who know what dia sa adultery no it will reap adultery. Because say sexual immorality na wo dia here no you will reap it. Eti amenya what you say oh Debbie yo ade na wo dia no they say the ade ye wo menya wo de no or say love your neighbor as yourself. Okay. Eti say apam ade ameye tia wo no me ye tia me ho. No correct. Adia me yetia awba pa me yetia me. Love your neighbor as yourself. Eti de me de ba ma wo no eba me so as myself. Said you be the better wa enya wo de. Eti ye be stress nam na wonam ho no. Menye what you so be bibia fa ho di o. Ebio. Se nyame do pa ma. O nyame do pa ma to be bibia ni wa asase so ya wo fa ho di. Obi wo kura eba wo so sa ba wo ma so. Enti the fact is say you under grace you know. Grace is the first no. Nanka we bone a fe na akofo nwan ne amponche ne ade da bi say Yesu moja ne nti e wade fa me bone che me wode a chew but you will reap the consequences. Okay. Eso aba ne die yenya asase we so yenya bibia mfa ye hunni. Ese wo ti asesa ma me dodo na adwene ma so da bi asase we so no yenya bibi mfa ye hunni. Okay. Bone fa che ne de wo benya but wo betwa ye asase we yenye bibi mfa ye hunni. Wo wi ade a obi be wi a wo di obi kunachi a obi be di wo kunachi wo fo obi yire a obi be fa wo yire. Oh yes ai wo fo obi yire a obi be fa wo yire. Ebia ye be fa wo yire but unhu but ye be fa no but you may not know but ye be fa wo yire ni bi. Wow. Wo wi ade enso e be wi a it be careful out there. And for grace is soon cast wonyame or you the same yesterday, today, and forever. Na make or you merciful God, or you God of love, or you gracious God, but or you God of justice. It men who say we are so for now who fuck you know him say second na wo buy and na wo dad and crofo akom shetro a bad prophecy you will repeat. Oh, say your woman will be blessed. Oh yes, minim dey for truthful bi. Be blessed. Ebra wo hu no. O kan was munya me so ba na mi twa no. Oh, ai. O me hu bi. It was a new. I say munya me so ba na bi twa no. Because nyame ansoma me. Me na me soma me ho. Ebu bu nkrofo bebre. Ene asori na gu na japade nyina ya ton. Oba kro ko ware no kro na oba no yare. Yeah. You will reap what you sow. Love your neighbor as yourself. Nyame ka say the ade ye wo anya wo de na memfa nya obi efi say wo de koye wo nua wo dua ba bone ama wo ho ubetwa enti ene se kwa na anam so ne nya se nyame bone fa che wo de becha wo ba bia wo dua duru no eye na ye mfa ho akatua ne ma wo membo mema ne no so bebre. He is a merciful God. He is God of love. But ma wo remfi or a righteous God, but or a God of justice. Wow. Obi otibikasa uretoye media. Vengeance belongs to me. Me na me toni pasore. Okay. Obi otibikasa do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps out to you. So guys obesa. Wase wa man asem so sin din. Mema bibia na da. Wonna mabrabo boni abrabo fi bi mu na nya.
And repent. 10. Mumfa uhuni. There be o. And family bi wo ho a wo mo bre because of the mama me na so papa ye yinti. En kwada na bre ya ne no na ye ya. It is a wo no wan sori am fa hyebra nhyɛ wo nsam a. O mama me na so papa boni bi no. Na aso but you will pay some even though mama na so papa na ye. Ube fanya me kwa na ube tua bi. Because o mama no sa o mama ye papa na bi be son so. No kre so insira no bi be ba. O papa ye papa e bi be son so. The same way no ye boni a e bi be son so. SOMPA FM. Eti who say boni fache kra oba pa nyame de be chawo. Obedom wo. But there will be some birthday ni trial bi a wo be fam. Because na say to bi a wo hye abusia bi a na wo be hu party bi. Adenti na party ne da so da ho. Na bi a twemu ade bi a wo ye to ho. See the pattern is there. The pattern of the bloodline. Until so be sorry but the only be sorry so be ko no. The chosen one to break that thing no. He has to face sa de no a ne ma me ne papa ye ne o so face no disum kunim ansa no no ne man na eba no o ma benya ho fa so tie very careful. Da bia me kan se ye man mu ha ye problem e ye bone no kre wo petumi wakwachi obi ba kosie no wo pesika wacha obi ti se wo di ko pesika obi ba wo ko chanity e de ko pesika na say wo be ne wo be kan say erade fa me bone e che me o di che wo ni nti no eno no boa you will pay for it. I'm a bibe so ma bebre even though God will save them. It's yenya hwe na enjia abapapa ma ye ho krono no osu ebe wia wo adultery no osu edi bibe ye wo it's yenya hwe na yemfa yanamo nsisi ye nti we me motivation kakra me de eba nti obapa de obo so ne ma e ko fa me ti apam fabra ya na once for the travel mo I am the public bridge say we nyame de pa mai nti me ye de apɛ nti na mo no ubecha because nyame fa ne bo nto ne ntam one esokra obeto still obeto ada obeto no wa mention na bo no so e ben wo a ya enka o kase o say akọ akiri na se obi wo ha pam wo te ho ohun se de ne mebre a onim die ti a ne mebre me say abayo bi a me hia na o ka che won sister AKOSUA me awaria ye dia ma me batemeti ase because me papa e kwen o de man fa so no eti ne man ne mama 5 ye nyina egu ne ho bi anware ye so sa na meme ye aso ka chemo sister AKOSUA me she said the mama si disappoint e betray na enya me mama because me papa ye nim de no ye nkrofo ma ye nim young girls no form ni omonim cha omoto was ye hu bi eti ye na enye ye nwanwa se ne emema aye ye santi ye no ye ne abrese nyame hu ye mobo ye ne abrese nyame hu ye mobo o se enye ye nwanwa e na pese papa no woto wanyini o ba wo hye ne mama ni nyina egu ne ho obi a ye ntimi nware but onim die ntia mema babe dada ne mama no no omokọ onim die ntia na se wo kan ti se wo no se sa papa na ne ba ne wo a ese wo be se ade ba ko a ese se wo di hye wotim ne se ansa na wo bebie wa no aka ansam a kire obi a se ye wo colleague se ye wo boss se ye wo yire se ye wo kun se ye wo ba no okay pause think and pray before you say it. Pause, think and pray before you say it. PTP. Because adwene about timu no ya dwene no nyame kasa fam. Yeah. Ena honhomoni so kasa fam papa. Eti wan sha wodofo na woni ne wo ho no. Honhom bi se won kran se ka bibi ma na ba mu. No correct. Ka bibi ma ne feel bad. Ka bibi na onye nipa hunu. No correct. Ka bibi na wonye nothing. Ka bibi na affect ne self-esteem. Ka bibi ma na bamumu. Ka bibi ma wonfa ne tin koboduam. Okay. Ka bibi ma asam na be piwe firi woni mu abane nipa no wote a ebe ma na bunu ho abofia. Anansa ka bibi a ka bi a kire no. Eti
ye wo unse ye wo honhom efa nipa mu ye adwuma nyame nkonkron honhom no we gentle we boko and no sanso ye kind honhom aka no wo ye harsh nyame nkonkron no we kind eti na unse ye say who read the fruit of the spirit Galatians chapter 5 verse 22 kindness eka ho gentleness eka ho and asumdwe nso ka ho asema e different one mu be eda odo adi love nso ka ho e odo asem na wo beka no na boni nwuma no nso e asema efiri one mu ba e de asumdwe beba na obi wo ho a wo ya de a wo nyini nipa ho wonim se nipa bi a obehye ne bi adwene bi ene wo watenkane a adwene bi o it is a wo sharp who say how you make people feel is so important how you make people feel ubetimi ni partner e ko ma o mu fa so feel ye no they will never forget that etimi ma bonsam mfa wo so e ma nipa bi ni awreho through your words Emma bonsam mfa wo so obi a obehu ni bia na battles mu o papa enti ubi wano na ka asem de bi kire nipa na ubonsa ma ne refi ne ha na ma ne refi na ma ne na eti nkwahye bia na mesre say obi bia behwe ne ho so yie bronya afi mu na new year ya eba be remu no eye me munyamra maye na mutie na mohwe sompa so SOMPA 106.5 na wo ka say afini nkwawie ye no na wo 20,000 Ghana cedis wo account mu wo na wo kan sa afeni nkwawie no na wato asase wo na wo kan sa afeni nkwawie no wato foundation wo na kan sa afeni nkwawie na you have gone back to school what's our school wo na wo kan sa afeni nkwawie na mpratwe no wajai wo na wo kan sa afeni nkwawie na wo ni nyankopon relationship no e more intense Pompa ye more ubesu nyame asem more obekwa sore more ti woni so na mi busa o say akosi say 2025 and so ade hu na wodi si woni so me pacho akosi say who can say we be read 10 books and say na afena kwawie me pacho we read o Facebook na wi ana sika na wo se wo de to akwakota asase me pacho wanya say who can say we be respect wo kunu no me pacho efia what say who can say we be do wo yire no me pacho ete say who can say woman na wotiatia mu bebrebe wo buma was at the same wo bufo tantan na wo can say 2025 there wo ma obumfu basa no me pa cho akwakosi sei krono na aka say wo jae no akosi sei enkrofo wonsem konkonsa no a apam na miniye bia wutie me na wudie na wusi wujae no me pa cho konkonsa attitude no akwakosi sei adwumaden na wo can say wo be na adwumaden na akwakosi sei boku no wawredi adru sei sika no de sei na ato be ba cho anopai who spend their time with God who can say obey fasting more busum ye wie bia be fasting baako obey 3-day fast me ba cho na ko sei March fasting na ko sei April say areas you do the cat me buso who can say how much bia be sorry 5 am na wa bompa me pa cho akosi sei Upon me, woman, mammy, I was saying, I went to me. Alarm no bokra, no ahram, no as hard to us. Hey, so move. Who can say 2025? Who comes and what giant and Patrick was saying? Who can so be kuna within a chill, be there within a chino? I said they were chumping ton time. Who by what's in your brabon, Patrick's in your brabono, I was saying. Nanso sono enkechi. Make sense to say enkechi. Wow. You can begin again. Yes, busumi ni mu afini mu pai, but you can begin again. Okay, ubetimi asa bi wo de yen chance ye ne ene fatansi dis ne koto ene frebo ne na ka chense woni na jai obi kunu ne ka chense woni na jai wow obi yire ne wo se ye ene adwuma na wo kwankwa yire ho ye adwuma me so book no kofa sesi a read chapter 1 no anope ya wo de say fa Bible no na read 1 John chapter 1 at least ubenya chapter 1 verse 1b na de abobra and Genesis chapter 1 in the beginning God created the heavens and the earth at least ubenya kakra no wa shase me pacho obi fro so obi hu konkonsa de ka chense pacho not today apam you can begin again okay obetimi asa shase bi amen e ma bibia mu wabam enye hwe de mu adi no mu ni nkode aka ne ye mo ho ban you can begin again
na emom ne sa wan shase ne na wo the spirit of procrastination no o wachina meye wacham dabi wonya kasa obeye bibia shase ne ya men kasa chena echina na ne obeye bibia ye ne preko echina no apam ne okay eti men kasa okay echina na me read the bible my bible no so sesi na read bompa ye ne sesi a okay frebo ne sesi na jar sesi a susu box na o de se kan adwedwe ho no ya ko ni wodi sesi kana do bobom okay kono kopa wo kunu chew kono kopa wo yire chew o mama bibi o mu bibi na abuofu na o kasa gaga te sakrama ya wo bomu no ene akora ne a it's going to be all right bibi abe fine what na de na tena se no one e wo bra ye tia bbf ya ne wo bra ye ma road no so enye da bia ne ma road so okay eti apam masam ne se yesi bosumi foforo eni da so eni da so nsan amen san chance ye biem na eye ne kakra anya bia wo 6 months da wanim a wo betimi dia ye bibi etu enu January 31 no na at least wako wanim kakra etu mama ye nyina ye nsan chance ye biem na ye si ye read ye nsan ko read biem en kakra ye betimi akoye nim tabam no ne message amedema e wo Ghana Today so SOMPA FM relationship muno adie bi ba issue bi e beba no yen tackle issue no yen deal with the issue yen get it to the root cause of the issue yen fan solve problem no na relationship no enyina yen ma eni kwanse ma ho kwan ma bibi ebe wuram saa de na ba ye no aba betetem ntem ama nkanuafo pa nipa amodom ho pa relationship a enipa mienu etie relationship wa nipa mienu mu dinkita ho Bible we read Ecclesiastes chapter 4 verse 9 I will say two are better off than one because they can help each other to succeed. When one person falls down the other person will be there to pick up the person. The Bible can say nipa mienu mu na mamobaboa mo ho amamadi yi se ba ko tofo a ba ko ebeba no aba beso ni mu no asori agyan na so ebre bia nipa mienu beka bomu a mo beboaboa mo ho amamadi yi asa wo ye boafo ma me na me nso so me ye boafo ma mo no osefo no wo bowuram na ko fa so bowuram no se ya mayeni anna ho a obenya de wo pe no ama ye ntem ate ama nkanhire befiri me so aba OHENEYERE so enhire befiri OHENEYERE so aba me so no ebebo ye mienu nyina enam se ye hu ankyera sa de na ebesra ye no adie bi ebeba mu mienu mu ntam no mema wo fato ho yenya hwe ye fi say relationships are important onyankopon ka say it is not good for a man to be alone enya ware enko a o abrabo mu kura enye se nipa wo nko a obetena obi everybody needs somebody. Everybody needs some. It is not good for a man to be alone. Enya ware enko a wo nipa no wo hia nipa wo abrabom nyankopon kura wo sane ba asase so wo ba bewuo no na wo hia disciples o mabeboa no amasani so ade hu na bam nanso the moment ye nipa mienu be ko mo ho abom say ye adamfo say ye adwuma say ye partnership no say mo amamani anna ho a osefo no bebo ewuram amamo ntembete ese mu di semutim say emfo hu ne de besie ye ma ye ntem ente da mame mo be ma no ko say amape no na akosua mom ne ama no eko Sabio enyanyansa esese akosua ne amma hu sedabi boy no why fraud we nipa bonini onye nipa papa wo bai se wo ba betete yentam ba to da bia enam nyansa ye ninti no na wo ba no wo bia wo akosua no wo boyfriend na akosua ma no pe no ai esese nka mo mienu mo ye wo na ba ma no mutu ne se banche no na wo momu ne amma na o chema nso and I bet me boyfriend the free me some and I bet me boyfriend the free na bema wotimi kwose wadam fo pe wo ye bema sese wo kono won ho bema wotimi kwose wadam fo pe wo ye bema sese wo to wadam fo to twere for onu ko shiri bema we and wo to wadam fo ato akyene for this fraud na ababe di hwamo etia ma no mu hunu nyansa mu fa nyansa nante emema no so mu fa nyansa nante mema mienu mo ya adamfo mo dom ho mo pem ho asam na mama oba bia betete mo ntam wo girlfriend no de ne ho akwose wadamfo no ama ko wi aso oba be ka che wo say wadamfo na ba be se me pe
Yanko shemu a yenhu no na girl no oboa eyemu mienu no opese otete mo ntem ma mo mani ana ho ntina yonkofa no na asai yemfa nyansa nante ema mienu samonam na se wo hia ba ma bi no so obewarew na wo te se sa ba ma kro no ano wakwose wadamfo ne pa mo mienu mo nya one na sa ba ma no mu ngu na nim ase mu nam fofo ne mienu na ma ne akosua na mo nya one na mu ngu sa ba ma na nim ase mun sada mu mienu mun sada ntrase na mun sada mfra no e metre mfimfi na mun ngu na nim ase se na ama beka chem se wase ne pe na mu nim ho won ka no kora nkyira mo se mo ye mema mienu so na mo ya adamfo ena girl na wo ko fa no girlfriend na beka chem se wadamfo ba be se ne pa fra girl no wo wadamfo nanim na mu musa no na mu musa se e ya mpasa kwa me ba be se wo pe kwa kunie kwa me nie ye bisaw na mo ne menkotie girl ne de no na enkotu relationship ne ntontwere the moment anipa mienu mu benante no osefo no soma ne ma se metem ntam sama amfa nyansa anante a da bia de wo pe no wo benya na especially ema mienu amonante emema mienu amonante ade ba ko osefo no betimi de atem ntam pa no eye se wo besoma ba ma bi ana se wo besoma wo ba bi obi do ba bedi wadamfo nkonkonsa kire wo we musa ne nti ekunu a enya wabeka wo ya kire me akosia beka wo ya chama beka wo ya chem eyire ya enya wo dia no me prove enkodi mechi so kan ade enya wo dia se wo kodi akira won kwanna no watwemu half obi sika enya wo dia menkofa obren a ye boyi onyame de hihye bi egu e de ye adwuma me esese wo setemra ana boundaries bi ma wo ho hyehyemra ma wo awabrabo akoda ketwa hasem kan wo se mempa dia enya me dia metini akoda ohu bibi okamu a no wo de ko wo se memfa dia enya me dia wo bede wo untimi nkuno untimi mma ne yare because wo me wi awade eti ebesese nipa bebre yare ene bone ene atete ne abinidia ye ne mu no ade enya wo di akire wo di obi kunachi chinchine twan magini pa ne kuna firi ne nsam ade enso nya wo dia na wo de ne konno so wo di obi yire chi wo si chinchine magini yire firi ne nsam ade enso nya wo dia na wo nsuro se wo di obi kunachi wo nsuro se wo di obi yire chi sika nya wo dia na wo fa bonni akatua ne wo wuo onyankopon adoma kyede ne dankwa eti se wo ye young person na wo pe kwantenten wo pe long life ye wani ma bi wo yifiri wo kwan mu esi ade anya wo dia ne se nipa ne kura sugu so anase nipa ne domi wo ebenya ho fa de ye obi dia de anya me dia ma no live a contented life mo ani so ne wo na sa wo ani so ne wo anya me di bi beka ho be grateful for what you have jayani brenu greediness jealousy envy hu hia greedy de obehu bia wo pe de obehu e ka wo nkonanka enema panyina wo nko na ema wo nchen altese wo hu so obi anya de papa bia na ya wo ya wo nko na wo deserve the best obi anya bia e wrong wo nko na anya bia ye greediness ya besre ye nya brabo fi eni bre krono ejamammo atro every your life na manyame timi esane onyame o se me nsanye tia wo na momamu ye mo bone ena amamenti because nyame baby abone wo no enye ho no ope edi ompe bone nti na oye bone aduro nti ena o ma ne doba ne bewu ye se de be ya wonya excuse bia o ma yesu bewu se de be obefa wo bone nyina na wa ma ne honhum na be hye wo ma na watimi ababrabo pa eti fa yesu no na ne honhum ne be hye wo mu na ba abrabo papa honam we de bia ye kro no honam etwamamo nanso ne honhum ne be hye wo mu a emo hode ma wo bo bra yi Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you for all that you've been doing for us, listening to us, and your acceptance. We pray for blessings over the years coming and God's mercy. Udi so pepepe eye nyankopon no ni wura onipa dabi anto afo mo kasaka ho bi wa ye anto afo nyame won tom dabi ono ne ane wo se bo se ne bo se nyina ya amen and amen obimpo onipa betimi ahya wo bo ba nipa agire betimi asesa anytime oh yeah tai hu bebe ya dwene etimi sesa anytime onyame o say I am not a man that I will lie or the son of man that I will repent menye nipa na me uti aso wo do beponim se nyame kasa ya mum yentie ne yiwo o se menye nipa na mediatro ena menye nipa nso ena masesa magene
Nese nipa di atro. Nipa sesana dwene. Nipa sesana dwene. Oh nyame nyansa wo de amaye no. Wo se menya nipa ne medi atro. Ena menya nipa nso. Ena masesama dwene. De makasa meye. Eti eno o kire yese se wo ne nipa bi adili a. OHENEYERE trase se. Sure. Onipa betimi asesana dwene. Ena onipa betimi adi atro. Eti se wo de nokura taade ekohye nipa bi. Na se wo ko hu nokura no a. Eye wo no aye mistake. Sure. Efi se na ni kwan se wo de nokura taade ni hye nipa no. Until se nipa na ma evidence se o se Nyankopon taade ni bi. Okay. Se Nyankopon ne nokura no. Nyankopon ne nokura. Wono wo se wonye nipa no wadi atro. Ena ono nso won twa atro no won sesana dwene. But wo se wonye nipa di nipa chese nipa di atro nipa sesana dwene. Edi se wo hia wo bia se obi a woni ni ba be date obi a woni ne kwakoye adwuma men ni kan fa Nyankopon taade no a enkohye no steady na answer na wa hu observe na answer na hu se we wo se nyame taade ni bi ana wo hye bonsam die ni bi se bonsam so de se wo ye trofo eti wo hia nipa bia steady na hu se bonsam taade ni bi na hye no ana se Nyankopon taade ni bi na hye no na mo men make assumptions men susu se nipa ne wo nyame suban ni bi na me ka se na mo twan na observe ne hye na test ne hye because nyame kwa ye nipa no nim se ye true for nti e ya test na so nipa ne hye na wo so ne hye wie no se o ampa we die metimi di nyame atade ne bi ahye no na nko yesu na otambo nsamata no father of lies no na no so wo di ahye no I will say enti ade ba ko a obrempo mo hu se manipa ye very disappointed man ye metimi hye any say ye wrong expectations about people. We assume wrongly and we have ye wrong expectations about people. Oh we don't be yes who dey say we share will be by man na so ba we share baby no ba no oh I love you I will do anything for us mate. Love with the evidence. It is a would be a son of her. No, it is a would be Abraham Crow son of her. It's your best as a more young people na Mosisuna Mobano. I've been born in ye bre assassin when you answer say. Yen Shana Musubai. And who said in Yamisi Bonabran and said Yamino Kro no bo nipano was say no man can do who to Nipaso. And Yamino bo nipano was said by a true for the Mrs. Sanadu. As I say, ye brea boy, quite a shady pedu a jumem, ube shebi wa montinso, ube shebi wa sorry, a young yambo trans. And no one will bet me a hole. And I saw her the more rooms and more remove here. And also, I also heard the more room. Bemen to me pay attention to the more, and the more remove fear, and also so fair. On your mechanic and quiet. On your mechanic and more room. Send the more remove fee. And let's say, and you may do a bit here one, not Jenna because the Niaman kitty way important to me. What to me, and yet Shanina. Hey, and at the Tosmians, I was here, Najuma said, we'll see a pay attention to Najuma. So we see a Bama, not the beer when your time amount. Oh, a Juma no see or bring Pomeba or Peduma or so see what? Eh, my boyfriend, the old domio, may Pomadia or Temenchai. Me konsu a wadi machi me ye me be bia o fie otim betra me nchen from anopoko si enu so obusa no say busa no so ono so adwuma be no wo tie adwuma mu na wo pomade no a wa betra wo nchen no pa be si enumre no so adwuma be no wo busa no but say no otre wo nchen na ye wo de enu ye wo de ene ye ahweye ena de etoso no ye wo de kan ho hia be ma na ebi a wo kwa adwuma na ape wa frɛ adamfo wei na wa frɛ aba adwuma mu hɔ na wa frɛ wo te kaa mu wasema me ne taxi driver ne nkasa enware be ma wanyi wunie emfa be ma obekum sɛ wonya hu sɛ won trust wa get out jano tanso na wo ye be ma na oba no nyini ni ade na pese wo force no e ma ne ye de opagya na tire akwan wo hia oba no wo chatro ade na pese wo hye no oba no kwafo oba wo ye trofo wontimi hye ma na nye no kwafo eti wo be ma na sa wonyi oba no ni a ade ntina wo pese wo hye no wobetimi hye oba nyina ye tie sompa be ma bi wo dwen se na metete no na me hye no na wobetimi hye oba so wobetimi hye oba so
Bayi, mamika sorry bincho. Bayi, lady be an aminim no. Or say, sister Kosia, or ba council woman chair, no pursue Jabra, Bofibia Obo. Or Sakosia, oh, my boyfriend, no dinner, not boy in a packet, as you are all chain, or Baman channel, and Oceana, no, I am a select. Eh, the poor no frame, the Quanamijina. Now, what a temisa, and when him say, my Jumemo Honwa, a Honami be family. That's more country. What's the way, Mister? Any enemy, baby, any was any Jimmy Mohammed Salmon on me, because me one plan where Jimmy Moha. Enti ye ho enti oye wie na guy ne de apake kawa bonten no abetrem no de ne ko enti na ho ye ne sere na wo betimi akonka oba oba nya no onye oya na oye enti se wo hia wo ye bema na wo hia oba na wo nyini ni a ja no ba wo nyini ni no na wani abre wo ho wani abre chinchina wo pese wo tete no wo frɛ no me monitor no no afa ne phone agro na wodie now we okay so how many minutes no afa ne phone when I frɛ wo when I say I saw oba wo so tete be ma oh yeah concert kura what tete oh yeah what tete phone no share e bed na ti ma me hwɛ on again ne da no aka cha again se won so lo hwɛ no kwa na da was a fuck one chair, one man in Salai. Was an again so continue. Was it bathroom? No, yeah, I was share bathroom. I say, or share them when you are washing. Who's your be? One Bakumi and Musu Chatro. Oh, friend was so fee. And I will call fee. Okay, no, no, I'm not excuse. I ain't definitely fear BB number one. Oh, friend was so jumem. Osi wo ba adwuma ma baya de na wo fa ho acha wo kwa enso no oni adwuma mu no asa na wo so ne hye ba ko mi no se no obey wo ye trofo be mo ye trofo ja no men kasa me dono me paninti no me pesa me sesa no na nyame no obo no watimi asesa no na wo abesesa no nyame no no bo no no wotumi no watimi asesa no na wo abesesa no I don't know so how ma ho pressure na wo fa ne phone na wo yesei na wo fra girls na wo fra mema na wo bre abrabono a ye pentima kwehia yesu do and na de odada investigative and monitoring spirit our phone so na dey be or say two are better off than one nipa no mo ma woni o the pressure bebrew the be asase me check your phone so the be asase me monitor wa na chese obema ma bre time asase me de bobra time asase me gire kwa be fa so save wuska time asase me de nyama sisiye no afi na me betam phone I call a record na ma be free bia from an na wo bobra na say Jimmy Sompa no na ma me aka yenya hweyi na yemfa ya na mo nsisiye two are better off than one they can help each other to succeed and ebusa wonipa na wonya ne nware no oyo obi a won ne kwa abrepon ye bese e beka sapi won ne nya nkwa apam mponi amo wo hu we nyina se mesa ne kwa apam na wankasa no da wodwene okwa onu oba foforo ade achie we wo se Ewurade ma ne nware mio chesa aware na ne hian na ye kukuru mponi no bi kura po wo se oba foforo kura be se miensa ene sa be makro na se me meje wo kopre be ma na onu guma be miensa so osa na otie no wo se onu obeko no agi wo mu obeje be ma na free man nsa ayo wo ready two face nka so obese samansa na me na nsa na waka ho asem and then if people show you who they are believe them. It may take 5 years or 10 years and sana change aba. It may take 5 or 10 years. You don't know when the change will come. But the what say no. Believe the person. Okay. Don't make excuses. Funny maybe you want to say there be a accident in the Bible. When people show you who they are, believe them. Believe them. Believe the person in the bro. Oh, there be yes, sir. If you are manisika and I'm a chana tadia, and I say, people show you who they are, believe them. Chai say dream maybe no one who said you sit here and one bed. That is the person's business. You can't carry that bed. It is a who settle down himself and pack. Where the Miami Jim was a true for but on one of them. No peace. What are you bringing to the table? I say I am the table. Okay, well, of course, if you are the table, prove it. Oh, prove it. If you are the table, okay, yatias here. Where your table no approve. You bet me the BBS use. Because table be at me the ideas use. And to prove which I say, met me the BBS use. Met me the medach, yes, use.
Metimi de me ma that yesu so. Metimi de me sika semeti so. Metimi de ma jene me kra esi so. Prove to me. Prove it. Sampa we at the table amba. Fantastic. If you are the table, there is nothing wrong with it. If you believe that you are the table, tell me what you are bringing. Say we the table ne dia. And you prove it me say metimi de me nkwa esi so. Metimi de me dance esi so. Metimi de me yie die. Metimi de me sika se me ma dache esi so. Yes, I do want to be kind of keke na ye. You move from shallow no. Na yenko deep. Ebema de bia yes settle out say won fo bia keke because when him say na OHENEYERE ka no ade na say wa no who enjoy one company and you settle for anything because we bia na waje because ade no de bia enti bia enko sokola ba no wasu membisa ibe se tete lasta ade no wa se wa wie wadwuma ye bia be bia membisa membisa bia nso nye membisa da bia membisa jade ni pe wo di wata membisa ni pe wo mu o se wono a tese ade mpam ogro kakra na wo de no na da bia wo you attract who you are there wo yo no eno na wo fa it is sometimes say wo ta fa na enya busa wo say me an me tese because you attract who you are. It is a who say what will be our son Hoyaria. Who de wasan Hoyaria will be who badam for Ubehu, who about Muadia Ubehu, who bema enquire Ubehu. But then I'm saying we are in Tiruba for you attract who you are. Yes, you attract who you are at Tinkham, to the 4 before you are watching them. But when the Dawa wish your Bemana or started come for a catch, come for them move you. That didn't buy you. Yatia, bro. Come for them move you. And you want to Mujano and move me and your machine. And to my ancient real business. Yeah. But I'm sister now that's so baby. You can't crabia not to me with the first seminal. Debbie, I assume you would get Debbie episode to Debbie. I will bet us. It wouldn't know a problem to say. Nay, you won't do. It is sent the next time we show baby and also we share baby. And yet, the Nipa bed and you will go deeper. Ye no Kasani Dianeno ni Adiano no. Who Pesuba, who Pecarata, who be the real Sikasa. Where said you see a Juma? Where said you sit down and home? Where said you who some see you are not? You will go deeper. Intellectual and shallow. Who do you want it seems a general because who will be a general when it seems now worry you. There is nothing. Tell me, Panajania Bodam or Bodam. Say, Bama be when it seems or buy a bonoa. Mini Padiani de January. Nick Simon or buy a bono. SOMPA FM. No. Sabamba baby, and when it seems a Bama dear, you not Yamre and Wase, and my Bama when it's Bama dear, yes, I'll be found. And Bama, your brother once a manner. Nipadiana John and his shape, and then a hepsono, and in a foot tracks and a tonesono, and where a day. I didn't know when it seems a Bama dear, you know. And to be a check if you wouldn't pet me. Show our behavior. Giant ni salono. Yes, you could catch a Peter. Go deep. Go deeper. Which is a name of room at the power. Go the diamond is zero. And I go handsome more, and we are chintumo. We are quada. And an too small, and a look for, and I attend 10 gramo, 6 past 6 past I says past now Obanas over hips and as we move. Now the back of an answer was ship. Yes, I say over ship. Now enough for Susan and Tussum Pacho said, no, it will move again. On Sandy Brains. I now didn't call your custom or count them a one son of Satia. If I remember, a new phone on the tour, the baby. Because who is our journey? And yeah, very cool. You go deeper, see meet people. Now won't go deeper, but one way area. It's you relationship you must say and but some jump into another. Learn to be alone and enjoy it. Learn to be alone and enjoy it. Now enjoy it. Because you will always be alone. Oh, what a crap, maybe you could be betting it to come with it to cry or be new. Learn to be alone and enjoy it. Mami, enuntina bi o wa ni kunu ana na yiri ni nchen ana wa kwafa foforo yo. Ontimi wa tu kwan keke wo kwa aba no ho ntimi ntima. And we create demonic altars man ho.
learn to be alone and wow, and so you enjoy your own company. You must learn to enjoy your own company. Enjoy your own company. When it's start from now. It is will be more. It is will be great. But more to say now. They all know about no. Anytime. She said, "When you did it to me, so with something valuable. I mean, wasting my time. Because of me, I may enjoy me. Very well. Eti nipa na wo ba no e bia na wo de ba suban papa be na wo de ba emo be na wo de ba kasade be na wo de ba enidie be na wo de ba emo be na wo de ba wo be hu e ho ba wo yo bia de bia it is only for companionship wo hu be kire wo be fa kwakwahia pa wo be fo ba se bia wo ni suban. It learn to enjoy your own company. It's a baby more access. No, but employ no so pay me no dear no be or me OHENEYERE no or no dear no be added to me. Because Bible na Ecclesiastes chapter 4 verse 9 or say two are better off than one, so they can help each other to succeed. Ba ko to fo mo ba ko mepiga de nyame kan say e yese nipa mienu be nante e bi so on be boabo mo ho ma di yie ba ko to fo mo a we be so nipa cho nipa na wo pese wo ni ko relationship obetimi abo mo di yie. Everybody was out. Nipa na ade ne obetimi abo amodi yi because Bible say eyese nipa mienu benante. Ebi so omo be boabo omo eti enko relationship mu keke o. You must have a relationship goal. And when you come or sign can say defending to me instead of defending. I want to wish you a very Christmas and a happy New Year. I want to thank you for all that you do for us, for engaging with us, for listening to us, and for accepting us. 5 days. Oma afiako asabetu yen asundwemu. Yada na se oyi yen free musuo ni esan mu. Wotutu ya namon asiye na ode yen free adomu akọ adomu. De yesre ne se afia yensi mu yinso se ne awoye ye no. Wonya ne sa ma ye ne mpo. Wonya de essence. Yada yetiefo ni ahwefo ni yamaya mukoso na mu support SOMPA TV. Mesre se obi abehwe no musi na wankonya amane. Merry Christmas and a happy new year. It was think you nyame. But what counsel say don't lean on your own understanding. Tewade but makoto mowi. Ba matisa wo nyame a wo nyame hu nipa mo. Wo yo nyame a de apotete ase no fa ye ne yie. Me kunu me ne mayira ware yi. Brem ne be ye ne yie mai. Ya dia ho bra repentance na eba enya accusation. Ena me kura ye say ena me yira ye say ko no tum ne ko bra wo hu ase ne ko sebo ne fache. Odum fo fache mi o. Mafum ampa be man de mihia no because me bisa wa na me boa oba ni mihia me because me bisa wa na me boa me di wani ba se say dia kai papa trempo nyame dia kai what's up go me di wani obi po ku kwada but for me dia kai papa trempo nyame dia kai na shwe kwa wasemno yeah oja wasemno akukon kwa de kanota ye wow say adwo minim say na fenso meko no betimi anoa na miensa abo ba yesusu mu a because we say vegetables no muni ahode it would offer with chance a na carrot no fanchine wo horo ho because na vegetables no bebre no a emo na ade efi ni ade ti we na wo benya kranka local salt no the aboagyye no oh adwo powerful powerful eti no na de wo horo carrot no any cucumber no and I face Macono, Nadia, yeah, born a cucumber. Cucumber. Never do a cucumber. But I cucumber. Oh, cucumber, it's when you're cucumber. No, you're carrot, no, when you're Macona come one way, no. Now I for a cocoa means a beer, cocoa, and Abefa, and no come na fe wafa ginger na wafa onion wo pe kwa onion spices bia it wo fa
ginger no afa onion no afa garlic no blend ya bom etu blend bom na de egu ho kama na wo tomato no obi say tomato no na wo yi na enso wo horo ho na eno so wo de egu ho na wo de won chine kakra bi na wo say wo pe spice bi to say onga onga ba ku bia na eno no wo de egu na afa wo de asija so kama etu de sija so bon say ewura nam jene no ne akakaduro no ewura mu ene garlic no na spice ne kama won chine kakra no so we no amo nu mu anya ode wan ko yi ba ho it is abred na we na bene na wa blend it so ani wan so na di be chia ba say they blend it no wa blend ne kama enti wu se nam no mema nam ne mini bebre because afa na nkwan na wo be hye enti wu timu se awuru mu kakra no a na wo sensu ne kakra bi na afa udi agum udi ko bi wo so da bi o ye ayi a wo ye aduane a eya na wo pe sa prekese obi okra wo ya akokon kwan ko pese me ya akokon kwan ne prekese de enko me de na me mpe bato bi o prekese me de me pe aponche krakra e bi anasa wo ye na ntuna mon kwan bi anasa bi a fish kwan bi dry one bi now the prekese atum but obi wa on de wo ye aduane bi o de prekese eye obi wa ye ntu chicha prekese se so pese ye wo mu pia wo chicha na de atugem kakra sa de tugem na wo de atum etu di gumwa na fe wayi wo tomato no wayi tomato na so wa blend na dia ba be gumo obi won so pet tomatoes kakra betimi de afra na dia afra na fe wo de susu na bo se santi no ewura ena ade no so de obenya nka Sunday obekọ asori ya obafe na be nkwan no sori ntam ebi ahomate be 4am na ye nkwan ne si o na obenya kwanka bode ne banche no wagya na de so ba mfa nsu mu hu etu fra sori ba ya na de go na de si so eti ni 30 minutes na food is ready because Sunday ba wo asori ba pa come there too wo be do fear eti no wo ye ne sa no obanya afa na be cha ho sente na afa na obe da bi umra nkwan wa ye dada na reverend nkwan so ye wo strategy bi ye reverend nkwan wo se reverend nkwan no ye mfa nchini ntum yes this nkwan na be ne du baby eti se de be ya wo nam ne be ye de ne nkwan no so be ye de no reverend no wa wo na wa so ne so awie no fa no nkwan si just separately na enhu ebene kakra na wo nam ne de fa wo spices wo garlic ni onion no bibia sa akokọ na wo use o sa ponchi o se ntwina mo fa ne nyina gu ho fa wo onchene wo bibia wo meko wo tomato fa ne nyina gum na blend ni ntia sa wa ye nkwan no wei esi ho na wa ye rere no so nti rere ne ya abene no na afi wa be hye egu etisa se enam se wonim se wo de rere ni begum a na nchiri wo mu a babo ba apodi no wa ya obaye nam ne sa we sa so nam ne nyede eti ye nam no separately ye nam no any garlic ni ginger ne bibia meko ni tomato ne wonchiri ni nyina separately na hye ne kakra bi na reverend kwanso wo ye na wo so ne so no reverend no so nsija so na no so si wa anti wo wo se abeni akwa ani mu kakra no a wo de nchiri gu mu anya hwe no na afi wa ba be hwie e de gu nam no na afi si so wow wo so ba pa wo se bo top ready to wo se top na abeni kama no wo je si ja no so na wa chow obanche ne body ne si ho ma kwa so Sunday ma kwa yinyame aye ma praise bibia ba wo ba no we are praise na police bibia ba sa so no tu say Ankwani jira wa so da fa so wa ji wo fufu a wo kwa kwani enti baka wo de man ye depa ne se bianka mo uwo efie na ebi a wo call first service and ebi be call second service we dia na de nko be kwa wi ha no no wo fufu no baba no eti mo first service for moment you no na ere edi mo first service moment you na fe na ye di fufu be susu no ya be twa ye ho sente bibia ye ready eti asori kwa be ya mo nka mo nchemu mu ba ko nko first service ba ko nko second service bia ba ko kwa na ba ko kwa bia eti do no be kwa bia no mo ma no wo fufu no ochicho bia de eti wa kata so kama na nkwa ne si onti bu ba bu first service ba na
Tuma shia guso. I want akro no. Na yede family dey ya na kama ena dey no. Who me dey no ye. Oh yeah. Ogu aya na oji say na em dey menye man dey say no one odi. Na say ya odi. One aduane ni ti. Si aduane na no one odi. Because who fear. No one no aduane edi. Debi na wuti abonte na wuti aduane. Debi etre bi kra wa for ingredients need me yen say won money bebre because abonte bi nkaka wo so be money bebre ba wo de won kakra bi na wo de aye waduane nti aduane no die oba wo be ma ye mema no ye nchi o maduane no a ye nchi ye ma mema na die say wo ye be ma wo hu aduane no a because ko ye national service ye de na koto tamale wọ́n kọ́ ẹ̀dì ẹ̀ náà mà ntí wọ́n bá wù sẹ́ sẹ́bi yóò sẹ́bi ẹ̀ mú nfa nkyẹn mi yẹ kura sí ni gẹ́ẹ̀ bi à nkànyẹ́ ni type a ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ fa no náà ọ̀nù nù ẹ̀dì ẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ no ètò ọ̀dì ẹ̀dì ẹ̀ ní wọ́n sọ wà nyẹ́ mu no. Who was one because a comedy no and on so to me no edi but at least what me bomb person bi chimeko bi etimi kra de amani bi troso ana wotimi ya anwa mu bi kra ne meko ne etimi chi ayi kakra bi kosia bi e de troso na wo ye mu ni stew enka good to go ye stew ba ko e uma na obobo adem bodem pesi e uma na obobo ayira pesi eti e mamma na ye nchi o maduane no a enye manko anye chi o madima ba ma ni hu aduane no a ba ma bi wo wutimi ware na wo yire anyam na doctor say man nko kitchen anu so e yes man nko kitchen oba no ya wo so won na fa ko aboso me nko etu oda fa ko boso me nkuru nti mo nidi abontin so na mbedi abontin so na mbedi ya de we wo etu mo se be mra fe na no wo kire na okay ene se me yire da ho ntimi nya hwe ntimi kofa akola bi mra ebi so wo so tu ewu ni ahoden wuni e ma ho ahoden obebe no kwala wuni ma ho ahoden so ba ma ni be ama ya kwa be fie da so tim tom bibia na menka bibia na oma ya hoden na bronyen ontimi nyin sunbiem da nyame ase ya ama Esther ni SOMPA sanitation officer da nyame ase say ama afia kwa be fie da so tim tom da bibia na menka bibia na oma ya hoden na bronyen ontimi nyin sunbiem da nyame enkoso enshram na de biara da no nhunu say SOMPA ya ba enim babetena afibo ya mama afisha SOMPA tiefo de shimanma ya mamu nyina mo finhia po afina no ahia biem medi do OHENEYERE maame akua YEBOAA ASEM abronya abrewatie nie yesere wodon fo mobrohufo ne se won hwe yen so na won kura yen ema o ma ye ho masem ofa yen twa afi asomdwe mu na yen wura foforo ne mu so asomdwe mu enti abusua ba bia wo bia ma yemfa finhia pakese ma wo na yensan so ma wo mo se mfiri dudo ne nyina SOMPA no na waye MgsmåBORƆ ASEM dwumadie ni abusua udumi sesia ya keke uraburo nyamu no kai hunu se enei asamedumi sesia otitina fo siburo nyaduana ne sa ammiawumie anotano ni bio so buro nyamu no ba bi be ya oda na ye SOMPA sansa ha na wo koburo nyanyina no yesan ama waduru ahye ho se de be na wokwa sabi wonkonkofa yade emfa ma afoforo num enti se ye tridi a ene na nim se ye time no a sabre time hebafo wo mo braso yenko ne yenkodi nkomotia wa ye wi a ye besan so atoa wo so na ye de MgsmåBORƆ wa mo futusem no oba pa AKOSUA ABOAGYE ene dem no e de amausa enti yenka nkwa akiri no abusua ma ma oba hema akwaba na memusa ne se time wo mo aboboa no eho ye na buro nyen ahoboa wo mo aboa e de hwese yapomudin be gina ye SOMPA FM papa akwaba yenia na time heba mixture ene ne capsules afi time hh egusu a ye nsankyere ne wa abonte na adwuma mu ye de MgsmåBORƆ papa Dr. Tafri Jane abusua no erade adom ne ho ye papa chese bronya yi de nema a o che ne de enya senketo akra ti se woto time heba mixture de a na kan hu se obenya achade kakraka pa yi afi etwem no ye bi na afi we nso de ogusu ye papa na incredible man say yenda etiefo ni na ase sanse de bera da ye bedi hu nkomocho mo so mo beto time heba mixture aba mo so mapomodi no nso eye kama pa enu nti omo bibiara afishia pa me nso mametiefo ni na ene madofo ni na afishia pa esanse time heba
mesha enka ho a anka ya pomodi nso entumi ensipi na san so ayeden esita eno nti na dani de ni na yedi time heba mesha ho adanse anase ho komo ede emma se bronya yi de obenya pomodi mpa edi bronya yi dia na eye time heba mesha esanse edro we nko na ebeboa ama bronya yi die wetumi edi ne kama yie pa yenje doctor number no se ohia twetwemu bi anasa asembisa doctor nso obeyi ano ede ama o kama number no eye 0244 417 669 0244 417 669 so benya pomodin pa ama bronya yi wetumi edidi a na eye time herbal mixture esanse bronya yi de ebedi ankasa ment na ho emfa ntoma enkru hu se etiridi acho boro pharmacy shop mu kwa so per time herbal mixture ebebo ma won so wetumi ACP na wetumi nso esitaye kama esanse wadani mu ayanyunyunu yie pa so bekeka ho nko ade a na eye time herbal mixture ment na ho ema yenkonja o yenkogie ni enja kono ko per time herbal mixture na mboa ma won so wontimi endi bronya yi asumdwe ana afo so se opese afifufro ya besi mu se obenya pomodin pa ama won so wetumi akokoro afifufro mu nko ade a na eye time herbal mixture esanse edroi de afi eboa yie panti afifufro ya besi mu de se opese wonya pomodin pa na won so wontumi fantwa afifufro no nko ade a na eye time herbal mixture esanse se obi benya wa na fi yare ama wan kwama ni na eyare intimate na ho ema yare endokro kono ko time herbal mixture etira kwan ebeboa ma won so wetumi asare waka afenso se obetumi adidi ahyehye yie kama bronya yi nko ade a na eye time herbal mixture bronya ye bedidi ayokoko nam any pizza ni shawarma yi de na eye time herbal mixture na beboa ye ama so yetumi edidi kama yie panti kono ko edroi bi eto nenom ebeboa ama bronya yi mu wetumi edidi yie kama afenso ma me woton ade bronya yi mu de woton ade ye pa se obenya pomodin pa ama wetumi aton ade de a na eye time herbal mixture eno me konkran ko hwe nipa abodon wa kra na enya asem keto akra ene nde wo ko esi pian ne yenko yanim so onya time herbal mixture beboa ama pian ni na wo so wetumi enya pomodin pa wetumi asare anapa akọ adwuma so a won te bra na se bebi akọ yakoji yenini so pa pomodin pa koji weni nko ade a na eye time herbal measurement na ho ema yenkoji yeni enja oda bi time herbal mixture esi wo fie na wonu webusuani na mono na mo hihye kama yie pa de bia na ye ka se ye time herbal mixture emfa ma wo ma no afenso de da no adanse yenya ne se time herbal mixture aboa ama mofra na wo ko sukuu no wanya pomodin pa ama won so wetumi abefie abeka wona wofo nsa asumdie kra enti ye kanfo edre ede ama esanse enchebe ebedi bronya na wie ama mofra no nso asan AKOSUA biom se benya pomodin pa ama obofo na AKOSUA akosua ade nko ade a na eye time herbal mixture yesi edro no eye TI michokonko ne ekase yendi eduano aba ne efa na ha no ensere no nti na wade nim die adom doctor odi aye time herbal mixture edroi na say de edroi etumpon ye pa esanse SOMPA for agye atuma Ghana for agye atuma enu nti ene e ba ye 15 years ni ade biara dankofo edi ho adanse tikono kope edroi bi torment na ho enyare ansana wakope time herbal mixture edroi bi anom so onyare kra odi enom time herbal mixture ebeboa ama won so wetumi esipi na won so wetumi esita kama bronya de agidi ye 2 point and ye 3 point na e time HH mixture and the capsules ment na ho ema yen from Mr 2 minutes man anasa ment na ho ema ye be ko bie wa koshekuma no na nsa wansa bi egugu ho kama basa kwada kwa time HH mixture and the capsules ebeboa ama bronya so wetumi aju 2 points kama ye pam oba bi wa ha obu ni nsa obeti ni so atili so ment na ho ema bosumi obeti ni so bi mo time HH mixture and the capsules adaromenti no yent na ho embu yensa ema yenti ni so bi na se edroi eboa ama mani bemani na ya kama yie pa afenso oba bi wono ma obu ni nsewe na nsufin ene nkaboni bi efri na seba ment na ho ema nsufin ni nkaboni bi emfi wasimba esanse bronya ide egie 2 points ankasa so pese wunju 2 points nko ade na time HH mixture ene the capsules ebeboa ama wonsoso wetumi age 2 points kama yie pa esan so eboa ebusi ye immune system ne sanse bronya obeti na fie a relax ya home kakre e wo break ya obenemu na onum time HH mixture na etumi aboa ama wetumi atena fie a wada kama ma wopomodin nso etumi esipi na san so esita tikono ko time HH mixture na capsules etira kwan na wopomodin nso ebetumi esipi kama yie pa
afen so be ma on to me mbo adwuma ye e wo mpa so no e na America no ment na o ma ye from Mr 2 minutes man da bi time HH mission na capsule sadarament no e be boa ama won so watumi akwa adwuma ye obetumi ache ye pa ma ya fra be ma mu esanse be ma ne de ne be ma mu ye no e ye kama ye pa ment na ho e man san boni bi engu akosua kuma no so ment na ho e ma ye fra 2 minutes man ment na ho e ma ye fa ye san internet no so say e ababa we de bosome aso enu nti na obo ne nsa tew da bi time HH mixture and the capsule sadarament etumi aboa ema ne merima ama yetumi edisipi na yasan so etumi esita uye oba to bi ma ukunu uye be man so a to bi efama wo yere bronya yi abeyi de se ukoche wodofu bi ade afa time herbal mixture anasa time HH mixture ne capsules ne fa kan ema odofu ne sanse odwene wadofu no hu ye paso odwene hu ye nko ade a ena ma ne time herbal mixture ne ntumi emboa no ema na pomodi no nsusu entumi ensipi na san so ensita so HH mixture ne capsules ne ema no ntumi emboa adwuma ye ewo empaso de biara dade meka se wonya time herbal mixture untumi ent now time herbal mixture etumi aboa ama mapomodi no nso etumi esiti asan so esita ent na okra konokope edroi echira kan beboa ama opomodi no nso etumi aye kama ye pam kan na chano so se mofra wodi finhia edumienu ekọ enko na obetumi anom time herbal mixture edroi bi afin so baten o ma akola no fo oba pinfo nso entumi enum edroi ebi wo mo adi finhia edumienu no ene wo mo a emra na kire se ma wo mo no ebi no ntimi wia wo mo ho no omo wia wo ho no ende no krepa de nti ka se ma abatan ne opinfo enum ne se won se wo ma akola no fo enum na bi wo ha de edo na nse se obatan wo ma akola no fo enum edo ni bi na afin so oba pinfo bi ono ma nya edo bi na wo se onfa bi enka na san se onyi se ni betumi so asei ti se wonya time ba mesha na ende ye nka se enum ebeboa wo de but se wonyim de me no entraye kra enti sa de akola ne be peni wo ye by force kra nti wanka se wo de wonyim anonom ukunu so wo ho no na pomodi nya ye dia ma okunu so onu bi kama ebi ono ma akola bi wa to office akola bi obeka se opese ne bema mu enye di tawako pe time HH da bi ye nka sa akola wodi finham edumienu ekonkwanti no wakonom time HH da bi bema bi wa opese na ne bema mu ye enye kama ye ngina so pintin da bi enye ne ye ka ne mum de ne yire nyam de obetumi anom kama ena akola no so ebi wa na rush si bi google so mu yi omo bema so a ena rush si be gu honom prekese se wonum time heba mission na se time HH mission be boa machine ni na ase kama insa akola hwene so se enko ne nkoto no mka se odo pese wo mbo adwuma ye won paso da bia akola usa ye nka se nkola o muntumi mbo adwuma ye simpanifu a wo ntumi mbo adwuma ye won paso na wonum time HH mission ne capsules no ye nka se nkola no nti nkola nkan no won hye no so enfa ma ye kama ebre no nti ye de besi esanse ye ko di bronya no ene de ya hye bronya na se nti ne bronya idie ye bedi ye panti doctor enso che anyama kama nti wuto time heba mixture na wo de ye video na wo de target time heba mixture na doctor nsusu hu a wetumi so ache wade kama ye pa esanse 20 city ko ne ye be cha de ye pa nti se woto time dia kan na hu se wo be nya ache de ye sombo pa ye ebre no nti ye de besi adase na ye be san so ehia ne de time heba mixture pomodin enkomotwetwe no so abesomu se opeduduo etu akọ kan shi drug lane house of drugs with Joe Sinated na afin so Kings Walk time heba mixture male beda niziba ewo so no ebetu ase intentem kraso ama onsusu apomodin no so etumi esipi na san so esita ye de besia dase na ye be san so ehia M궈BORĥA ASEM your friend MĽBORĥA aka Prof the host of For God and Country afia ye babesimu yi de eka chem nyina no say nyame enkoso enhyiram na de biara da no muhunu say sompa yaba enemu eba betena afibọ MǳBORĥA ASEM Afia ya nebani na wo. Menyi nenu ohe na acho me Claribel abakwansema atha. Obanyo chemi aketesia administrator SOMPA 106.5 FM Accra. Domi woyo wonder obo adeshin ekewefo harabata neji January kebashi afwabe December wonder nyumwohia kashi wakenye business femo eye emu eha no fe no ete wa ke ha wo fe won solia ka fe he no wa botemine wo business say ebaya no fe boni ete afina emily no fe no ne ka mochino obo ade fe ha mo fe mo. Merry Christmas and a joyous Happy New Year. Feliz Navidad. Sometimes I me said that go back to my childhood experience. A bit is a senior na me share
because no be person me dey tete me man because so say we ye teenagers or ma do o youth no say me person me kai challenges na me fam at that time no oh na me share from June because me Roman girls na wo murum no Roman girls say Roman girls wo murum junior high me fancy junior high that time na JSS e na me call school eti na me kai at that time no some of the challenges battles and na me nya wo me trim and me ntimi nkan me parents say the be ya mehu de me ma no e fam sa abri na metimi aboa wo mo ade ba ko na me nimpa ye insecurity na eye me se me ho nyefe ena na me hu se good ena na me hu se me no fo ye nketenketen hu se wo school a sa bre na hu omo no fo bobo ne akese na me hu se ase enti na me wo sa insecurity no e wo ho pa na me nyime hu ni low self esteem what was the cause of the low self-esteem? Let me say, didn't na me Jimmy Huni. It's not me who your classmate be or me who man me admire mo. We do more feel. When we come on. No papa mo. At that age of 13, 14, 15, not me admire mo from afar. Na me ferry wo mo minim say menye me no class as we low class near the intimate trace the root cause no of the low self-esteem who say metrant microphone chain bebre nti say sa atem didie no who say what tantan go be a kumsunsun bi a wo ya de na wo ye mistake a who say wo ya akola nso a akosua wo be ye mistake akola no wo be wi ase we de wo be wi ase naked say the body ye naked no sa na adwene nso ye naked sure akoda bia be wi ase it is not only the body ye naked the mind nso ye naked et wo na wo be feel who about an over failing akoda ne mind no amene who said you city e tu sha se na aka e na hwene kakraka e no ano kakraka e na hweniti e no ano mfiamfia e na de waso onte e tu bo se e na utie wu ewura ni timu sa tu bo se afi no odru ni pamu a na o feel inferior na obu ne ho abofia eti na ye ne se ye se ye won krofobia o mo ho ofa na me de me ho otan eti me nyini kwa chide pa ansa na me find myself and wo be find no say say wo ho ofa wo ye kama because de bia na ye toto ho atem didie because kwatena we ntia na ye bo na ye you say on that kind of niema no eti wona mu so that was the root cause because all the utterances na ye tie no ensem na ya ba enti abata na ye very careful wo de woni say wa kan keke but akola na the mind ni came empty there wo de ma no sa na obehu ne ho etu toto no ho na na dia na dia aba wiase ahwe na mfiamfia asa ne papa asa no sa de to papa na ma me de ribi ahwe ni na tiko poli bia o de ba ye me kura ka se me mani nyina nipa so masi na ne ho nya fe o mutimi ka o batimi hye me mani nyina de o mo wo fe we na ne ho tan na ma me na o ne wa ka sa me ba we de no de o to so tre de ne ho tan no wa ka ne sa no bu abam tu bo sa akola no o ye mistake kakra mi ti akola ne believe so good enough onti me match up it odu baby anu omoamoa ne ho de man kwada moamoa mo hu no free sade no but esi boost nkola no self confidence oh we say we shine nkra me ba we wo fresh wo be yetitiri o president na nam ho no me ba doctor na nam ho no me ba we share engineer 1 yes engineer 1 yes aboa na oye mistake nso anu correct in love ye discipline woman in love ye discipline woman wo abufuom obatebo ni be but you need to spell the word spoil the child enti akwa na yetene mo si nyansa ba wan kase jimia ba nyansa ba nti kusa wan tin yi a emema no de on be rebellious because one mesro etore bi kra na wo your bantan na utimu se ekwan ofa so a u discipline akra na nko ye koka chensa wo ye sorry koka freno kofi kafra wate wo ma me fa cheme ne de mansusu amo we de manya de fa cheme wo your bantan wontimi nka sorry nkyere wo ba wo be ma kra na ye because sorry no be ma na koma to ne yemu say he or she is accepted enti wo wonim se kwa fa so bo akoda yinye wo sisika wo de ato na fa ye kire wo ko hu sika na wo akoma no atom wo so hu sika yi no ba kofi se sika na nyo na fa yo
kafra akora ise mami nyame na me fire wo ti chinchina wo na fire chinchina wo na wo di wurawura ne trim wo de krono bonti bi kro onye kromfo but ade ne kra me fire say ma fire sure ma me fa pregunti about time nkoda no ye nkola brem no ye fa the formative years ye form wo mo ye nye very careful de wo de wano ka ene wo ya de na nya say do be si atene no because akoda ne de na dwene na ba empty one abe fail no abe tene no one tintini ye no ye rebellious e bedroom rebi no aba no kra wo de kana no agina wo say wo say ye course secondary school ni ye frɛ akoda ne de na be no headmaster ebo no ayi say no ayi try sa akonam ya bunu ama eburo no say encounter eburo no is nothing no abo me anya 5 kings pe na say they are traso no abe rebellious identity because when discipline the child in love yen discipline ye man no yen sit no munimum enya bufuom enya tem didie ene ye de correct na nyankopon ye ne nam yikura da bia no odi atem asanka koso ya uti ko awrade ade we de misro obi nya bie bu anopa na wo ka se wo nya bie na wiya ko ba sa ko ye na wiya no I say we de wo huma brother wada oye huma bro nya me Isaac nya me no ahwe zimema we eze nya me ho abotre etienso so se de nya me nya ye ho abotre ne nya abotre ma ye ma wo munim he wo na abekire na de ba kokora koso ya ne se abata ne bi wa onkan kire wo but obese wo hu onkan kire akwada ne se ye mfa paper ento ha onkan but obese akwada no ahu ne se ye mfa paper ento ha etu oba no beto aha ne de paper to pa no abono but akwada ne busan se wa kire no abata be won kire no han ena anim pabo ho paper da be na kire no pabo ho paper da be na o chance say ne paper mpaboa ho eh serious won tira kra na kwan fa so paper mpaboa ho ba wo expect say akoda onu ba wi so the empty mind by no e hu fa so ai e na awura kitchen no na e senka me ba cho wa kire no wo kire ne dia na sa wanya e ho na atene bi wo ho a wo be ye ba sa wo be azum say esesa akoda ne hu say empaboa ye mfa nto ha wono onim say empaboa ye de tu bonku na say ye de tu dinfa eti akoda ne hu by force eti abata ni bi obekọ no obo ne ba ai na ni kwaso hu na de wajimi ade wonim nyansa mpacho wa kire na akoda ye kire eti no say train up a child the way he should go anka say was it train o na say wo tete o na cha no training is nurturing training is ordering training is wo dane no training is okasa we yen kasa sei kona koka na me ma wade no hu kasa me dase da be na kire ne say ye mo obi ade ye dase catch ne say you be chawade a catch me dase ba say obi azum say akwada ne hu say obi ma wade a ma papa na ma wade no oboro ka kwada say na da be na catch nti ye nkire ba ye pesa akwada ne hu say wo kire no na wan hu de no ye different no hu eyi ekwan be fa so wo be tene no eti e be sre ye ma no say am build wo mu yi a because akosia na drum me bi na mintimi nko nipa mu mintimi nkasa wo nipa mu eso na nyame abɔ me say me kasa ba confidence ne wo ya wo de kwakɔ gire nipa ni the confidence is gone ya wo kan mahu se eru nti na nkran dodo no ho no mo pie na omo nanfofo ka bibi kire wo mo a etɔ wo no tiri mo keke no ye emo adwuma no mo di no ye adwuma no de no nam no de no obo ne bra ba tan bi wo kra wo nim se ne ba ne sitie but opie abontin a akora no ye me wo ba tan kra wo ba ge wo nsam ampa we opia na ena opie so na ase ne ho tɔ no e fie de me ba no ma be ye mo ba ma mbe hye me so ye besre se ye man ye ndane dane wo mu ya botsem nkoda ntete nkoda ntete obi obekasa nkoda ntete da fom bia oboa nyame ne kwa wo tete ye ne ye Kristo di 20 years di so da bia ade ba ku bi o da bia ye 20 years mo da bia akọ erade we de wada rumo erade unu se bi ye nipa mo hu mabro ren kasa ba da ba o ba de o pese wo kan ye no a no adi so obi o so pese wo kan say thank you no e ho no say akoda ne hu da bi akoda ye repeated instructions and e kan itirim eti mesi akasa me da ase ye nkan se obi wa o kan ne one no waka no one ne de no da bi akoda ne mind ne nyam form ni brain no afa na enyini eti repetition eti eya adase go and say thank you afa so bo se da kun no na aka oduru a anti adwoa thank you ba kan ya aka na me ka cho say ya adase na no wa ka cho say ka na ba ko ye nka ne ba ko ye ka eka ye nyan ka kopim say thank you no obetimi ehunu wudware a eya siupie to no da konko na san mesi wudware a siupie to no ese wunya abotra wo de beka for some time
na drum rebi na kasa ne nkwa na wohu hawa obesi discipline no ba sa obeka na ba akopɛ na be expect we obaketwa we na aka na coffee when you come back from school put your uniform here na oba ya na wo de ato oni sa capacity okay na na ne refi na wo sa kwose ye mai kura wo tene no a owi ya na sa be ma wo ha ba panyi ni tene no hwe ade che kro nkasa wo because why akwala etini refi ade ntem etina obu ni wie ya sa koma ne ha ga na ni re mommy how are you no asa ni wudi agro obi a wabu ni sisi ya no eti nkwala no yenye omo ho abotre na yentete wo mutie we de AKOSUA ya ba ai aba na ma ya futuo papa Abusuafo Medi de Michael Donko obetimi afrɛ me school fees the Gunners Sompa chief technician yebeda nyankopon ase se wahwɛ yɛn so 365 days wama afia kɔ asan beto yɛn asomdwe mu yɛda na ase oyi yɛn free musuo ni esan mu watoto ya namon asiye na ɔde yɛn free adom mu akɔ adom mu de yɛsrɛ ne sɛ afia yɛsi mu yin so sɛnea wɔyɛ yɛ no wɔnya ne saa ma yɛn mpo ɔnya de ɛsen saa yɛda yɛtiefo ne yɛhwɛfo nyina ase sɛ mutai achi na magye yatum ebɛhwɛ so bia bɛhwɛ ne ho so yie na yɛnkonya aban amane bia yɛdam ase M궈BORṟ afishiapa ade ni sa apam ade bia bewura wo nipadua mu a ema wonya normal na kyesa wo body ne mpe wonya fa ade ni wie pe na ade start wasesa na se wonya normal bi sa oba wonya wo se oba nyim ya na ne body na sesa na se no wonya de wote ni bie mu akoda bi onye normal sa akoda bi abo awuram etina ade ketewa bi na ne buafu hormones bi so ate se tina ne Abusuya mamunyina ache at the SOMPA 106.5 FM. Muson for Patrick Oforini research team for God and country. Yefa akonya we so awishi obi biara afishiapa. Yebompa yese afise no bia tenkwemu na nyame ahyira yen aboa yen ama yehu afefufro. Yema obi biara afishiapa. Nyame nkam ho na ondomo na ohwemo so ewo Yesu dim. Amen. Na me tu mafo na me se wo ye oba ka hunu se se wusia bema na se wo ware no a se otia so ye 10 gramo se wo so so ye tia no enye nipa no ne bema no de wo ware ye na dwene you are marrying the man's mind eti hwehwe de wa dwene nim eti se wusia no misia no ene o 6 pass ene ne wo fro da bi o de wo kɔ ware no e ya adwene ye wo ne tirim eti busa questions we se de o sikasa se wo busa na se do si ya no adwene e woni trim eno na hwehwe but o ma no hia o because adwene no na wo ware ye nipadua na adwene na ye engine the engine na e control body no e control bibia e the mind etimisia wa it is not say the wusiti na hia me o be se me hu adwene e wo trim etini ba no ne di nkoma me de me muma o wa kan wa fara umuma ne onso de wo kan de wo ni tim na kire wo no se de da no me dwane ba ko bi ase me de muma o she me de oba de wo ye rofa mebo no kan sa no ba no si gina de obebo me de wa bobe she wo kan agini mo asem watch their words or say out of the abundance of the heart the mouth speaks the answer kumemu no e de pie e man kan so no odidi agro wole ba ma ho mekun da bi ebufo na ba oboa de woni timu no wan kan ni agro waka so obekun no da na bufo be obekun eti aya tie nsem a waka woni ukuru ho ya hwe wes no adam se ai me de me ntena oba ba ku hu eti ke hunu se nya den ya wo be ko waka no we woni timu da but ya na e ma no akono no yakono no ye nyame ema bebre yakono no ye nyame nti ba ma ne kura kasa anane ma bi ne won hye ho no kura no hia no kura nipa no so na gene asem no waka kire wo no me de hye me de me oba de me waro wa kasa me nkrokro ba wo hye na me oba mbe krokro wa ye de sia no kan no oba no so te e de won krokro ba se me de oba krokro me he ni jimi was wo de me krokro so wo de won me krokro ba de me krokro wo kana gini mu na akire wo no it when you meet people be careful you say I want to know what is in your mind because they want it to no and no control and no and monitor the life sure and no na kire de obeye but ya na man do no ano ye pesalo na dynamic go deeper
bɛma bi wɔ ho ɔba sɛ ɔba yɛ sex doll ɔho sɛ ɔba ɛyɛ sexual vessel bɛma bi wɔ ne tiri mu no yɛde ɔba satisfy yɛ sexual lust ho ne mfa so obi abiem study deɛ wɔ ne tiri mu o bɛma bi wɔ adwene wɔ ne tiri mu sɛ wohyia ɔba ni bibia offer to you ɔba ni mo bi ɔde bɛma wɔ sɛ ɔbɛ satisfy wɔ sexual desire eti wo yɛ sexual too ɛno na wɔ ne tiri mu but another bɛma nso sɛ ɔba yɛ boafoɔ eti sɛ me show ɔba ni yi na ɔba so bebree wɔ ne mu ɔwɔ nneɛma papa bebree wɔ ne mu me boa no a saa nneɛma no bɛpiepie no ɔde abɛboa ma brabɔ said the Ephesians chapter 5:22 no can say beman do obano now nourishing with the word of God now on present a glorious church and as a glorious woman to himself tano catch a beman who is the savior of the body I know ya obano but bema do an it's no so who obasa oba was said ya was asi so was said we ye say no beta it is a mishawa e de mihewa e sex and it say ora ho sebi apese oye bibi ma ho obese wo ko school obese wo bobra wo aduma chede bi obese wo tonwom da bi ho wo adwuma ne se me ne oda no enti wo hia be ma hwede wo ne tirim tie nkomo because member bebre so pretende enti na wo tie no enti wo say watch and pray so that you not fall into temptation wo hwe na wo tie na sa de mpai ba ka ho I say watch and pray so that you not fall into temptation. Eti ushano ushano nkomodie eni najuma eni ade no na afa wo san so bompa yerade akoye onenam hoya why no say ni papa pay bi ko ni pa boni ni eni ho pretend bebre pretend because ono so ema bebre asum ye omode eti obeka de be ye wo de because we oba no asum ye ode bebre beka de be ye wo de ne de attract ho eti bon pa say brother akoy wo bebo me da achini ana so obekume because obu aye suma ne by say o meyi won free ho e say wo hyebere so to wo ba nyina wonti no ya suma no ye suban bi woni mu asa suban na woni mu no e betimi esi wo akoso akwan say obedi suban na woni mu no o mu nim say besi wo adwo akwan they know it eti ye say that suma na de ne ba wo life mu so may use sa envy jealous and it's a competitive na yire no pass no competition na yire pa no so no nkasa o ye be ma pass mo ba yen no naturally e ma kakra bi na was melancholy but ono kwa won kasa wo na dwene o pa attention ba bia attention it was a terrible call o so hini do be sure ba bi no won kasa wo ba ne dia wo ka wo na dwene me tey bi ya no kasa de da o ye ni tiri de ko so ne tim sa melancholy for no omo a whole they say as a headquarters they have ni che mine ho any ba fu mi ade nyina wo na nyina wo ni tiri bi no ho mu refi matontanka ade hye ne mu na bi mu sangwan for no se your temperament abodo sangwan for no de ono de e ba ya no aka no a free ba melancholy for no de ono de hye ne tim no age we we no ono afa ne ho agene eso nti o mutaage atrodi e wo magene o mutaage atro because ade no obedwen say ohene yiri yewe because of we but na ente sa ba no age no adi no ono etu mo say wo be hia next time obi no hia na woni ne sere sa no mo tie they will pa oh yes ba 2 hours time we share no obo sa mood swings no mu na ba sangwan for no de ono onya kan ya we for say sha obri pon no there be melancholy for no who de wo de ayem no SOMPA FM woni ne te kama woni mu betimi anadwene mu koda na mu nyina mu sere afa mu sina mu sere be dura na pa wo chia na wonye so you wonder okoda no and wo kai say na no asem bi ba o musawo o shesa wo be hu say na no asem no but they will trust us yes we nim say na chia enti I say ubisa ne agro no I say ubisa no enti won say your relationship mu no enti na yankopon say won nya ya ade na won pa akọ ne nchen and because they will be dwene say e went na nipa ne yes ana na nya sa na tie assumptions na wo make ye no na a life from the pit of hell and I was a bonsam crefan accuser of the brethren what chatro obu ye ndofo no mfo wo yetirim obu enti yakasa the accuser of the brethren obi a obu obi fo wo tirim enti se won ye obi a wutimi bani panchem bebusa de bi obeka say won say wudu ho che obrempon wanye so ompa wasa no nya fine es no obrempon kwa na bi kwa na dwene wo ba bi ma me yale kwa o peska kwa ko ine free hospital ai bi kwa wo chia no no wante eti wo obeka say oh sa any man to we dey facha me no wanya wuni back eti e be sese relationship mu no
no memma wo kuna na sa wo yire obi wo ba bi wo sori ya na wo muna ne kunu nim die ntia be ma no begusa se na da die wo se nya hwe ade yo pese be ma no hudie wo ni tirim na be ma ni mom hudie ntia wo muna ba wanka be ma no kwa beji se bi eda no wura na aho ana wo ye fasting nti ne meja wo sa eti ye be sese relationship mu na ye kwa ye ba no ade ba ko sefo ne de tete entam assumptions ye wo se nipa no obi wa ofre ni kunu wanfa ide wo so ba foforo ntai na me ka ase enre bi me kan story bi wo ha se be ma bi a of eneyere frɛ no wanfa obedru fie no oba na topurum wan lock so ma ni mura ho be ma ibo purum bo eda bontem ade achen ade achi ye no ai be bia wo koye koda ho be bia koye koda ho afa yenko ye hwehwe mu ase na ne phone na yera yenti OHENEYERE wo frɛ ni kunu na amfa no na phone na yera eti ni wo hwehwe ne phone ni ba bi so gya ne trotro mu so ye ni den ho ba oba ne frɛ no a amfa no ɛhɔ no wa ye se ene wakoso oba foforo nche ti ba ma ne ba no wa lock up no so ma ni nwuram e ko wi ase se na ne phone kura na double silence apa wo fo ayira no ani ado na bedru fi nso a so dia akan wo eti ye be se ye very careful ye nya botre na story bi eno so maka no ba me fan repeating komo ya ye die emre bi oba bi aka be ye 4 months kura no ne be ma na be ware a OHENEYERE yo be ye wedding no na be ma ni nia ba a wonim no won buy we say afa na ushi obi foforo ye monko a echi afa na obe introduce we ye me maame we ye maame nua we ye afa na wo ba be huhu ni ade na maame ni ade a kire na okoto se omutia ba bi di nkomo se ni maame nua eba ewano na ni boss no a ebufuo otwempena abufuo bema ni bedru ya wo so obesra na sum tan guade a obona sum obona sum na bema no so frɛ ne maame bo na mane ese oboma sum no se oba sum die da bi mintimi 4 months to the wedding ye twem ye kokuru mponi ni aba so nya wale wa pacho ene yebu entimi samu mu amokoko mu hu ade anu ma conclude na asem wo ni ho te bia mu de mu ye dramatic we are creative for creative on the ultimate creative some obi okura wonam wono sa de kura ni tirim namu te say who many pan nche mebusa no wa conclude say nipa no ye say no wan frɛ wo na che say wo mpa wasam ne yesrɛ mo yare mo te sa no mo yare mo go 21st clinic mo mpa yare sa na emuama ye relation ena nya botre se bibi bana memma hu pupu gidi da bia meka se wo hu bibi a pause to was think pray bompaye ansana wagine de obeye hu ansana watu hu anamo nyesa de ne ba ye no hu se ebetimi aba se me friend no krabi kra wo jare o always on the Bible say love believes the best of every person. So read the 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Also dodgy near me it believes the best. It is sense Obama wajini yenim say adwene da bia kwabone the default system of the mind the psychologists say a core negative. It BBC and automatically imagine be negative. Nemo wo intentionally favorable positive. Ebetimi aba say OHENEYERE kra wa busy. And you say, hey, I don't want to meet someone, and I'm a friend one fa. A bit me about so, me but you to me open pon, or be free a bit me a fa. Et imagine so be from an amenfa. Now I say, Memphis to Mempanasam. Oh, Fraba, come you know, any pan and fair jai. Oh, Fraba, couldn't be any pan and fair jai. What about no a throw bed and Tanzania won't pick? Because any pano, Sabio Sabi, me fans were quite a toilet so. By one fan of phone uncle. Or we also saw what Nasua. SOMPA FM. Me ko ho a metimi akwa de pepe mi enu akwa na meja phone na to bedroom because me pesa me hwe ne yekoso wi ase e tu timi de papers ne ko toilet metimi fa me enu boso me kan ni nyina wo ho na maba nti wo fra me sa time na me pay attention wa ka phone nda be tu timi di be wa na o ma yebida bobo papers be na wona Ena and you who got to be the papers in the boat now. Remember said I'm not last 2 weeks. Ngomo ya na ye. Yedi I say and sorry. First one no. Very refreshing. Ma sorry na ma ko ho sare de. And no de me kwa.
me fa is the phone emi no me ja we too okay na ma fa we you know the kwede o eno na me hwe news no oh okay we news na ye be ye no ti me hwe ni nyina na me update me ho ha no enti sa abre no mpo frɛ me amemfa eti wo da nyina na wo hwem enti wo se o pe bi e betimi akipu anse we ni ba so do na abrante me ni wo ye what de mani gu akire sa na de we ni ebete homeopathy clinic Ghana ha de obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo M궈BORপ্ৰভA ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkra sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ko no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a gi 21st clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho e yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no e sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran e ba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na e ba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye fra 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mu ye sciatica expert Bosso Juma Fest Festival 2026 Afinso 2026 Juma Fest no Bosso Yeshasie January 2nd 3rd Ekopim 4th 2026 Ewo Dumasia na Stardom Sunyane Dumasia Hobeye de Bruta Braben witness the Ghana's finest artists the likes of Kwaku Smoke Family I'm Rado me yedi ya see me penipa because sounds why you see me yedi When the shade and I cannot deny all of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono sponsors 21st clinic, down delivery, box and bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Plug Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, SOMPA FM, SOMPA TV. Nasada no, obi bi o peso beton ade no, ombebu kutebu, ikakuma bi eno betia. For 024-188-3559, 024-188-3559.
Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. Hey, Medo, Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se me the yas toothpaste and the brush and the chimisima minya homeka. Senti na ye bokoi. Na me die me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me ama say menu nso a enyunu anasa de ehia. Me sem finfem me biem. Na won hwasa me si aye fita sesrecha homa. Na et brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me di hwimisi. Enti na wo se afei. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, yas whitening, and the yas total care gel toothpaste, and then the brush. Abusian chamfa. Se wo pedudu 2 e won kran ha. From Leicester Ghana Limited. And was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited. And the yas toothpaste mo ahodo. And then the brush abejaso abeboy. Techi manufui Electroland abeja near the munamuni amapani nyinanso abo we Thursday ya 10th April 2025 Raya showroom foforo na wo Kumasi Techi man kwane so ye ni Roma sorry dino anase backside ne die animhwe Property with Samsung TCL Media Nasco TV AC fridge gas cooker washing machine deep freezer home theater microwave blender kettle rice cooker any amapapa ka ho nyina na woni mbribi edi kan for back Baku 50 ebenya 15% discount any achede iti brabata de kan ho na senya Untumi nchenya oba eni pechemu ana diobedachi nanso ubitumi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papabi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomudi wini mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita a delicious way to grow FDA aji ejedi yinkrato yatum Sompa achedie 2025 Yabo Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene erisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa Sompa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane Ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyadada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 mitimu biem 0598559802 edin waso yetara one media anasa Blessed Foster na sede afibia ye yesompa achede ne mamono afi de ne nyame ya domo a eye new year da no ankasa 1st January 2026 ana niema yensa kanyina ye beche enti se we yekunani a hyanon so se 1st January 2026 eye new year da no ankasa no sompa branches bia eben wo ahyeta ewo Ghana half na baabia no koho sede ye beya wonsa ebetimi aka woniema eye first come first serve mo amu ye bia fi etwa mu no emu adanse de mo amu nim sompa achede 2025 Yabo Yaba Duma Fest Festival 2026 Afinso 2026 Duma Fest no Basso Yeshasie January 2nd 3rd Ekopim 4th 2026 Ewo Dumasia Stardom Sunyane Dumasia Hobeye de Bruta Brabe witness the Ghana's finest artists the likes of Kwaku Smoke Family Rado. Me yedi ya see me penipa. The sounds why you see me yedi. When the shade. And I cannot deny all of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic. Down delivery. Box
bags and bottles. Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Plug Lounge, Eastbet Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi biyo peso beto adie no. Ombebu kutebo, sika kuma bi eno obetia. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, o nerves ne wo to ase na fa wo siremu, na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho teche ma, eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem, wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketua. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia je se 21st Clinic ne hypertension ni ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran eba. Ye wo wonsa nifa so. Wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540-311-311 0540-311-311. Na se 21st Clinic. Still, wo mu ye sciatica expert. Tontonte. Yenum nsane e fa adwen. Ne e fa adwen ampa. Se na nanu nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden. Tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana baby eto nro bia ubenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratwe atom.